deputy women's organizer edema amanyoko no ye na wodu ani kiremu ewo professor Jena na opokwa Jimai ono so ne campaign team na wodi ntintimman wo mu ma me Mary ewusi wono so de kakra title ya de ko afi we mu nyina ya se omo ni anwa me me oba tan e ma mu wa ni obi ato mo ana mo to mo obi o wa bi asa o to anwa eti me campaign ye tie Yera John Dramani Mahama Brenso. But we that time, no, you're running mate to Nanado. Okay, send me bring. I want to Busa, your former vice president, Yamefa Nipian Parker C. Emisata, 170 questions. And then Mahmoud Baumia, Missumi Busan said, 170 questions, so over to me, Yanoana. Also, a debate, His Excellency John Dramani Mahama. Mr. Mama Nancy Mahmoud Baumia said, Mary Wusi, I'm here. I want to debate you. I will see Mama Mary, I see one no. Can any women organizer the NDC Amanyoko no, and yet see no na fair remu a war a yen nadmo. One so a dear mona canizona the writer, and the man nadmo edumekono yan and say yada. What did you make no etimi aquaria and aquasia pia? One also saw a day out of some pacasia for him, say Yankana, a bind on an penny for antisada Roma won't share. Now one man and ni enquan not move one who are bra, cut the who do a betty me up one ama won't you make no esiprim no, won't see me and farmer one said by a jumediana, womudiano, a betty me a cobasa Harrison will be and sort of ranching betonwa, one etimia quanmo said the sena efata. What you put it at? Oma would cheer me at the brain. Baba retirement, on that would be more than higher retirement party, one that company for the person. Now, the judge of class, I'm not buying up. And see what they say. Not go, not more, we shall not more say. Now, before that was 2011, you're not said you're not much, yes, I and you're not much. Some say, I did, and I make us. He said, I cannot go. He said, oh, Zona Daleta. Now, come every corner for your assessment, will be down Sompa. So, will be there. Any relief factors, I will see you okay, some Brona and Son, and not 21st clinic, the sciatica expert, and na Europe tour no yesha sie e Germany, Italy, and eye nkrotoa hodo Belgium, and de ka ho ni nyina no ntino mesro fa open ne open sana se o phone ne bon number na etimi book your appointment Dr. Seneba wetimi aba be show 0244915116 0244915116 na wono matimi akwa na 21st clinic yade bie ha wono mesro ye wo 15 branches wo mem ha senom ye betimi akwa omo ni titro ni siateka yade no massage papa bi koso 0540311311 0540311311 na OCP Ghana Limited on fertilizer ya watu dey say OCP NPK 50-50-15 and OCP NPK 10-20-10 no what the abedwa man so yenya bi na efegu mfudi ahodo so patra ahodo so na entimi so do so enfama ba bia ye to nru ahodo ya ye de eyakua yo ho adwuma de won sabeka bi ato ewo ho 0555909437 na baby a wo bia nso mpanyimfo agye so na wa kire baby ebe wo no akoto bi se mi se bia nso no watimi de amount afa yenko wo kan siemu ensemu na Paralympic team womu yoma womu nine sebie so sebie ku etwetwa na womu komika ede emma o my Ghana no ebusia na wo hwe Sompa TV Facebook Sompa TV Ghana wonom ede daso no ene omu tete omu hwe mu na ya no omu komika omu de omu ade a kire mu ebusia ni nyina ne se no way ena womu kwako yakko kansie omu kwako to omnika ma Ghana yesi yete ya ne se weti train mu omo se Ghana ye dinti no wo mu dwane na reho semba ko ni ti anye ye omo kwotena train mu bi na eda ye do aba beto dwa se ba ko afiri mu ama foforo bi nso ho a ya che wo no mu a
we would when it mo no when embassy wa akwakoye pi so e wo ho a ye nyina no ni se wo mo ehwehwe wo mo adwane no na wo mo esa e de wo no so asai abenti no ensem no do so Nyankopon ya adom anwumre ye tena se a ye de de aka eche ni nyina so e beba besomo ebusia yemfa ni nyina ensi ase ne na ye nuanom a mobile Facebook ni nyina ase Sompa 93.1 kase dem for Sompa 98.9 sunya na kwenya kwa bro no mane dom no suso mu ho e na nkranza so Sompa 90.7 so no papa toast ene systematic mo so ye adom to ma de hye ye wo bro po ye mantam nyina ebusi yemfa se dama be ma safo kantanka azuka e na me akasa me ba Felix ene eye koba jesi sempre mo be ma ene Danny boy me da wo nyina aso mo boaye mansem yi e beda mo ye Asante abo Benedict eye semofo panyen fa seda e man me di do hene yire mame akua yeboa esiama bronya ye besori adwa so na nyame asama ba wo nche no free ho minister IBJ hour of hope jumedie no wo de beto aso e de amamo ansa ne ye besori no yemfa happy glorious birthday emfa mame ankasa me sofo panyen ai Pastor Ima Victory Charismatic Chapel International what patase please depo no echi ho papa ene eye wawoda Mijina Reverend Apostle Frank Osei yankase sofo panya nemu ene mame Apostle Osei enso anemu ene eye sofofo ne nyina sofo Eric ne sofo nkansa mo enyina anemu na yama wutiri nkwane asafo ne nyina yesi do papa pa Erade mfa nei so na wonfa nye ne papa emfa ma wa brabom Erade ma wosra no emu so se de wosi ye de ma dasa no Nyankopon enkoso na onhwe so enhye wanemu we love you so much nyini na enyini ebo akra na Erade nhira no so eno so mfama wa bra wunya hoden ene apomoden mapa enso ewo empo ne mu ne abrabo ne mu happy birthday to you bema safo kantan cancel we show papa Erade enhira busia ya sorry edwaso